ulice po Ljubljani, ko je ljubljanski maraton, je pa tek najslabša ideja. Upam, da prijem domov, nekako. Mislim, da sem našla pot do doma. Oh my goodness, po 20 minutah, ki bi mogle trajati 5 minut, sem našla pot do doma. Evo, jaz sem prišla domov, nekako mi je ratalo. Šla sem še v Hofer, sem si kupila malo hrane, danes je nedelja, by the way. Zdaj, moj plan je, torej v nedeljo je fajn, da se pripraviš na teden, ne? Moj plan je, da si zdaj ta nered, ki ga imam tu v sobi, pospravim. V bistvu imam ful nereda, nekaj posode še imam, te nove obleke si moram zložiti, hrano moram pospraviti, po tleh moram pobrisati, pa vmes pobrisati. Ful bi rada šla na sprehod, ker danes je zadnji lep dan. Wow! Mogoče si kaj skuham, ker ja, sploh si več ne kuham, jem najbolj svinjsko hrano, kar je možno. Katastrofa. Pospravila sem sobo, pobrisala po tleh, ful, pač vse sem zrihtala. Eno rundo oblek sem že umila, obesila, druga se še pere. Medtem, ko se to še pere, da pol obesim, bom šla kuhat. Moja misija je bolj zdravo, se začne danes. Kupila sem si malo bolj zdrave stvari, meni ni problem jesti zdravo. Pač jaz imam ful rada zdravo hrano, problem je, ker je nimam cajta pripraviti in pač, ali pa se mi je ne da pripraviti. In zdaj se bom potrudila. Zdaj najprej bom za snack pojedla malo humusa z korenčkom. Evo, humus je ready. Kar je meni ful dobro, pač ni ono, da se silim ali pa nekaj, zato da bom lažje zdržala do hrane. Pol imam pripravljene stvari, da si skuham bučno juho, ker se mi je ful lušta. Pol začnem streamati, potem ko se pripravim. Okolo 8 bom začela streamati. Streamu bom pa jedla suši, ki sem si ga kupila. Sicer to ni pripravljena hrana, ampak še vedno ni nezdrava hrana suši. Torej, to bo to. Vam pokažem, kako naredim bučno juho. V bistvu bo ful enostavno, nič takega. Čebulo že pražim. Bučke sem narezala. Bučke so popražene, ful ima lepo barvo. Zdaj bom počakala, da se malenkost ohladi. Poliram pa v mikser. Hvala cimri za mikser. Ok, to zdaj izgleda tek, malo gosto. Dala bom zdaj to kozico. In dodam vodo, pol bom pa še dodala malo smetane za kuhanje. Malo preverim. Zdaj, ko pristavim to na ogenj, dodam še zelenjavno jušno kocko za več okusa, pa tudi za slanost, ker bučke sem čisto malo solila. Zdaj bom dala najprej toliko, pa bom pol videla, da ni preveč, boljše, da dam bolj zraven, ko pa da je preslano. Vam pokažem moj nedeljski hladilnik, špinača, šampinjoni. To je bilo vse znižano v Hoferu, ne vem zakaj. Mislim, verjetno, ker bo počasi potekel rok ali whatever, ampak je čisto fajn izgledalo, zato sem vzela, ni bilo nič gnilo. Vzela sem suši, ker ga bom danes pojedla in je isto bil popust, tako da, Tu imam maslo, neke ostanke, smetano za kuhanje. Najboljši puding ever. Jaz imam rada čokoladnega, vanilja mi ni všeč. Pol imam tu grški jogurt, mleko, kokosov jogurt, namazi sirni, mozzarella, humus, parmezan, mešana solata.
Imam živo solato, nekaj zelenjave, mozzarello, tortiljo, jajčka, vino, priliv za solato, vino. Da bi malo vina, no? Mislim, da še lahko dodam preostalo. To bi bilo že kul brez kreme, ampak to res naredi ono piko na i in malo se je treba razvajati. Ok, jaz sem pripravljena na stream. Lučke so prižgane, če vam malo dlje pokažem. Lučke imam prižgane, hrano imam pripravljeno, ker bom jedla, seveda, tako kot vedno. To je moj setup, to vidijo moji gledalci. Tako da ja, jaz tu sedim, se pogovarjam, vam bom malo sneak peek pokazala, ko govorim, bla bla bla. Ok, ful sem vam slabo razložila glede streamanja. Torej, streamanje je prenos v živo, dela se na platformi Twitch. To je zdaj že delam 3 mesece, govorim v angleščini. V bistvu večinoma se pogovarjam, na začetku sem tudi igrala igrice, delam tudi ASMR, tako da ja, je pa vedno v živo. In mislim, da mi gre kar dobro, no, to so moji videi, tako zgleda, ne vem, ko me nekdo gleda. Tako da jaz sem vam malo behind the scenes pokazala, to je moj starting sunscreen, ki sem ga omenila. Tako da ja, to je to. Tukaj je chat, tu se z mano pogovarjajo, tako da če vidite, da jaz nekaj berem, oziroma se pogovarjam z njimi, z mojim chatom, z mojimi gledalci, ki so tam v živo, ni to kot na YouTubu. Torej, če kdo ne razume te platforme, no. Zdaj naprej naredim objavo za Instagram, da grem live, pa na Twitter objavim, tako da to ponavadi delam medtem, ko že začnem stream. Dam ta starting soon screen, eno muziko prižgem in to je to ponavadi. Dam start streaming, mikrofon še nimam vžgan. What is good? What is good? What is popping? Let's go! It's Sunday! Hype! Yes, biz! Sorry. I wish you guys could taste this. It doesn't look really good and appealing, I know. But you're looking beautiful today. Hope you're having a great day. Yes! I had a great day today because I was really productive. So yeah, I was kind of productive in housewifing stuff, you know? What is houseman work then? Being couch potato maybe? I don't know. Leaving socks behind? Leaving the desk on the toilet up? What else? That's it. Thank you so much for 2 subscription, KTM. Hello, bees. Sorry. Greg, hello. What are you eating, girl? I'm eating, what is my voice, like squeaky voice? What the fuck is that? I need to man up now, okay. Ok, jaz sem končala streamat, v bistvu že ful cajta nazaj, oziroma ne, uro pa pol nazaj. Pol ponavadi po streamu se malo še pogovarjam s folkom po Instagramu, po Discordu, pač posod po teh social media. Malo gledam YouTube, no in zdaj delam za jutri, si pripravljam v bistvu ko neke pripomočke za make-up, Halloween make-up look, ki ga bom naredila, in to je White Walker. Delam te rokave, ker pač imamo take rokave gor. In sem v bistvu se spomnila, ker imam jaz jaz sem kupila enkrat en plastelin, ki je v bistvu ne plastelin, piše kao, da je zračna glina, ampak to ni glina, samo ja, podobno je plastelinu, recimo, ful je mehko in bom videla zdaj, kako se posuši, to v bistvu nisem čisto sigurna, kako naj bi se posušilo, ampak danes bom to naredila.
jutri pripravljeno, da si pa lahko nalimam na mojo plešo oziroma na cel luk. Edino, kar ne bom imela, so leče, zato ker jaz imam ful občutljivo, kar se tega tiče, pač preveč imam refleks, da bi si lahko jaz lečo dala, no ni šans, pač nikoli si nisem, še bolj se pa bojim jo dati ven, tako da za sliko bom sfotošopirala modre oči, za video pač tega ne bo žal. Ura je drugače skoraj 2 zjutraj. Ampak ja, ful uživam danes, zdaj gledam YouTube, bila sem ful pridna, taka gospodinjska opravila sem opravila, streamala sem, zdaj delam to, pač res ful happy day sem imela. Ko sem se vozila po Ljubljani, medtem ko je bil maraton in so bile vse ulice zaprte, sem bila v bistvu ful hvaležna, ker je bilo lepo vreme, imela sem cajt, v bistvu se malo zabavati in okoli voziti, tako da res danes sem ful hvaležna za ta dan, ful sem vesela, upam, da bo še več takih dni. Ja, malo sem tudi cheesy, but you know, whatever. Ok, zdaj pa res lahko noč, evo, tu so moji rogici. Lučke pogasnem. Missing someone